Fatu ia na fasau ngai mese pa ia se o tata o tunu sa mo ile nei aso ia ma lo lava soifua langi ma a lo fo tawa ta i pe upo ma sani se o tata o tunu ia ve sua fo Yesu ke riso nei ta ia e mate fa ta lo fa lo ia toi fo i pa ia male malu se o tata o tunu o a inga mai ma sani nei por kalame le mana ile upu yo tai ton fo nau e sa yungi mai e te fa fonga foi pe e te sila vo ia ile toi so o mai fa wa wina tatu po kalami pe ona masani es to nai tau tas so e fa ta lo fa toi
tupu mai o se o tātou atunu a maka mai lava I maunga kekele se ia o lava I maunga iki ia o tina tamā o matai o ainga se I tulou ia o whaarulunga o malo ia e mese fo ia o le au manga po e o ka ua o malo se renu ia e vea lava sua fo Yesu Keriso ia e mate whaatalo fatu ai fo I le nei tai au and we welcome you in the name of Jesus ia vi ia le atua aftai le lofa ma le anga leo le atua o le lofa o le kua le ua o fai o ka kukoe au dia me nei tai au aro fiong sila ia e fia fo le nganga e le fo uma mafuta ma le uso nei ia po le fionga ia lupe makisila iata ia e mate so tau au fo tatou por kalame le mana le upu le nei taimi o le por nei fo ia stona po nei vai ngole aso ia fa kalfa fo I la usunga sila ia me se fo ia le fionga po le sunga fo I le pule o nei au nang ia le la fionga po la ko fafu ia vai vili ngango o fesi meu e mai moa mai ai ia me se foi seu fatua ana lupe matsila ia vi ia le atua fa kalofa foi ia usunga ni nei tai ia me se foi e pi fa pikos fa kalofa foi sunga fa fe ngai I lupe matsila e mo fa kalofa ia au na le atua o lo I lu fa sa mo foi fa le malu inu mala fa ia wai mo ia le ngi usila pe fa le mawai le mea ia ko se o ka ko mu sa mo ia ta tongo la foi e maua le ava noe e whafonga mai foi misi le sila mai tato por kalami ia so se fai fe au lava po se whawhea ngainga o lo whapena na mai mo nei por kalami so se itu o le nei lalo lang ia whatalo whatu le suafo Yesu whaftai fo I lo tau ngā lue mo lo tau whamalosi ia e tau wasu le puwai o le ola lea ua mafuai o makele kangaka ua whaola ina o rata ua ngama ia kwa fwini ia mangoe lau sunga sila e ini se o lo e whatalo whai nei tai au ma fa wa to ya tapo kalami tai mula no ya to no le fa ta lo fa ma to te fa ma ina le so fa man ma lo Yesu Keriso ma to te fa ta lo fa ma lo fa to ai ye fo I fa ta se mai le ne po kalami po de nei a o nanga ya ma to te fa ma ina le so fa man ma lo le tu o le so fa la vale ai fa ma ta ya la ya te tato me tato te a wa ai ma me tato te fa ia o so fa man ma lo la Yesu Keriso o tato fa pe atu ai nei lumo le nei por kalame ia fa ta lo fa ia inga wo mai ma san ai la te lea ia o se tato atu no fa ta lo fa tu so fa man ma lo Yesu Keriso ia o ke komoni sila nga o ke longa la e mai mo mai ko sunga ya kasi ma to wa nga le sa fa ko tu lo sa mo ko papa kiu ngi tai ia fa karo fa ko sunga ya tasi me se fo ia le tina ya minta fa kasi ia me se fo io heset ma ila to uma lava lo nga lue fo ile ko papa kiu so ma lo lava le ya te o to la pa ia ma lo le nga lue ma lo fa ma lo si wa o fa lo inga ko ngi mangele le sala mai lo sa mo le mangongi wa fa Sofia ya fo ya lo ka fia kamo ku ia tu lo wasamo ia se umaka como se ka ko por kalam ia nga ek fo le nga ke lo nga ia ngai ba nga fo ko ke lo fangi fo ia le so le ale va ku me fa le nga mo auto mai paulo ia me singa me fa kingo nga mo ma ele nga tele ri si lo te tonu ia o le so tai o le sa pa mai so ka to ku musa mo o ke ka ko mo le mo ta to o nga ia le o lo so se va en lo la o fo iso ko ko mu sa mo o le fo va ya tu ia o lo mai fo tele ni si o tatu inga sa mo ia pi ma ngai fo le ma ngi sa se kai mi ia ma ka fa piko ku lo se pese mo ia o lo fai mo le sa ta ma ho iso ko mu sa mo no ka ko ia le pu fo le pi o kala kangi po ke mo fo ko mo pa pero ni su e lo fa mala mai o kilo o lo mo pi fa pe nga se ma ala ngai le pa u fa kasi ka ko masa mo fam na tuina pio ka ko masing fo ya le wo ma wota ya olo sa uni fo sho ka ko musa mo ya fam na tu le sa ta ma ave fo la ni ya mano e mo moli to fo ya lo fa ama fa mo ni ya ya se fa ta lo fa fo mo na yo ta tu ta ma ma la vai sa mo ta ma sho ta tu tu nu ma ka mai la vai ta ma le tu nu po sho ka ko kai pol palmia to luma sia na yo la alo ya fa mo ya to li le tu ai i lo to waso o le mesini markau
e lo mea ai o le mea ai ai o kingo e maua e se kia kamanga o le mesiri markaua o le olo ua foa'i e le atu ia o ke kom foi le e maua mai se tu a fo isa boy se tu wala tanga i fale la tai pa ia inga malako kama ia me se foi ia kama kausala kausorim kama kausala ia maupu i le mamamu ia fale la tai ia e sa fatalo fo i le tu fo i o le atunu i se tu fo ia ia te fatalo fatu le sofa man malo le tua se o matua tunu o falatai mai lo mai ona tai se o fo i se o pito tit te fatalo fatu nei a uli ia ona tal vai tai au la sofa sino tama te fata o fatu ai se tama lu pe matsila lepa ia ta tonu ai o mai mo mai lungo le nei pokala ia manuia lava le sa tamata ia o inga tele o tama uma lava se o matonu tama ia tama matutua ia manuia to waso o le mesili o ni fata o le la e po le ai ata ia o le loto male anga ia pi o le mea nga ta ona ma fuli ia ka ua le loko le la sauni ata ia e le ngaka ka wa ia ia we e uku mai le upo le atua o mai an au ia o pelo o pi o aso fa piko sa mo pi o le la walu ma fuli to o isi kama me sa o isi kama po sa lo amaka uma lo fai faka amaka mai ia le singa ia wa le sa mo ma fa ia so ia i au ia foi kua ia ka ko la ngai le foi so fua mai so ka ko pe o le mea le pe mo lo kua lo ikama le mo se fangu foi le me pe foi ngale le ele ese ka u le sa kama ma ngai pe o le ba ko le fiunga ia sila o le ta u le mea ele o me o tino se mea fa le nga o le mesin ka u ke wa pe o se kama o ke msalo le ua au le fikus fu ma le o mo fikus mo fikus ko sa ngo se kama o le man ko le por fikus ko sa ngo o le soifua ma le ola kunui fa mai lo kala kuspaia fa mai lo tabita fa mai e tupu la olo le kamaka mi o komu e kai pe o pama e kupu ma walunga e pe o pama ma le ras malos le panona fa mai o mama kukua pe usinga e kinga singa na to ve mai e fua pe mai le kamaka la le fu le ami o ton le tamara e ta u le tu ele manga ngaku ia ele ka ua ia te ia mertino ai pe ta ua ia te ia lo na loto le lama fitanga male tu ia le tu ia e fakalo fa mia ko ile sa ka ma itama lava so tato watu no Samoa po e ala New Zealand po Amerika po Australia po fe lava ia a meso so tato ele nka ko fa ngau Samoa ia fa manu ia tele le tu lo to wasa untuk ta pena ile aso tai o foi por kalame o le asauni ia il fa uma le tu mo vie fa uma le tu me uma lava foi ka pena ina itama ia wa foi le asi le fa natu ina o lo lato aso fa natu le aso tai o le mesili afta ia lo fa malenga le o le tu o tai mai lo to soifua ia me se foi lo mato wola ia o mo fai foi un ka ko au ia fa kasi mai le o mako fa manga kua ngi New Zealand ia fa king oi foi o ko ia me uma Samoa ai ba ku ngi fa mang ia ma fa ma sia ia vi ia le tu ne ta ia fa tai foi le tu ni va ia wa ko mo ele yo ka kai me tato mata el ka ko por kala me au tu ia ma foi ngi ni neta ele ngaka le wa batu se fata lo fa lo ia foi neta ma se fa fe lo ai ila fa so ma pa Samoa ia ni foi vai so ko kilo foi ni vai so la e ka ua foi tatu tatala no ai me tupu tatu so fuanga le ka ko ke fa longo foi news i so ka ko mu Samoa i me fo wa mai ngai ku ka ko le wingo me wa ma fo ino nga wa ia fo le te tatan no i sila la ngai e ka kauma ia se quota kuspa ia e so swangi fo i me fa pe la ngai e mo mia la vai tato ia fio pa ia le tu e kauma i singa leo po singa so swangi le fio nga le tu e tu e ko o fa no ku vai so le ngai news o ia foi me fo la fa shoka ko o meu pa kama ka vale fo la fai meu o fai meu pa ka vo ele ko kong ala ko kong i pa ka vale me le fe la ka
Langa o ke whaalonga I niusu mo wawa ai misi nungo le tio I nia tātou. Ko se mau. Ke leo mangako ka ngaka I whaali lea mea. O ngisi ka ngaka I fia iai. O isi ka ngaka I whaikio iai. Whamei po ai mea fōu pe. But ke longa ia ke au lawai. E le isi atu nuu e koe fo inga I kua longa ki nga enga. E lo pe sao lau kala leo fionga pe ke io e la kala lea. E le isi atu nuu e alua luma koe aku. Pe feo ka ko mai ka ko ngia kumu. Ka ke o mai fo ngia kumu. O le system male style le fai le kumu ngi. Ka ko o mai ka ko follow. Which is ele vem ka ko mai ka ko complain na fa pe sorry. Me fo ia me o mako mai mako i o fai ka pa ko mako sa bo ele vem de fa. Ale foi la wo so ka ko kumu. Ma mai o le pu foi le. Me fa malama o le kua. O le kua me fo ori. Me foi le ka ko malama ile nga. O so se kumu o le fa vai le tu. E fa sa vali foi le kua la fa nga ma. E fa sa vali foi le kua la ka ima la fa nga ma I me fo. E mo ia la ile ma fo fa ka maka fa so fu e manga fa pe. Ai foi le la ki nga inga ni me. Ke ia e fa ia le fininga ma na tu tangata. Ai o lo ka ka ko. Le iso le ole la ka ko le mangui. O so ka ko ku. Ora ia ngai. Pe on fa ia. O so fuanga ngi. O la ia lu. E foi como ka ko ai. Ele fa inga fa pe lo luma nga e ka ko ai. Nga fa se me fo wa fa pe la ia. Ele ave se nga me ele ngol me ko ai me. Which is fa kai ile tu. Pe so mana tu fa li. Foi so fa popo le ba nga. Ta u foi fa lo ku isi mana tu. Ka u foi le la fa ki ke o ka fa va mo. Pa si. Ia fa ro fa ta la sunga. Wa uia te whawhitai au ia le whainga mālo lo e ni. Se so tunu. Anga o le so se tai ia. Tai e ka le sia tai o mālo. O tangata to tofi e le tua. La te tai ia se vai. O le kele o kako Samoa. So le ka whaiki o. Tua ke lo le o le mawhau o se o kai o se kako mālo le. Pio le kau whainga le. Sau ngai le whainga le o langa le ngai kako sa ingi si. Ma sao sao. So la ku la sko inga venga le pe ka fai vai me ai ka fia me ka ko le venga le running ole so ka ko le la mo ka fai ki o ia pe ma ai ma ko la se ka fai ki au ka fa vale le fa ia ele fi au ku foi pa ka agora fengi ku pa ka wa foi la ka Arkalari la ko ai sanke ki pa ku samo ya si de la lu le ku a vole el culo ai anu ai ke pa ma lu fa ala ko ke o samba le ke na ve sa le mala vi la vi ole você lá que ka foi ngai o ko fai fe ko ka wa il a ko fa vale le samo le e ta u foi le ka kan mo lui kau fa malo si fui soka ko ku la so se me mai lunga le media e ia le opposition so se malo e lo opposition pa e ia le opposition e la ko ke la mo inga pe le la mo fo ia ka ua ia ulai e ala ma kasia fo ngale la mo le mele ma ke ka ko mo ma ua i wara i luka te pai poli uso o le akua inga ke fai le fo e ala la fai le akua me ko ko se ku la ala fa vai le ku unga le ku o se ko ko ku la ia ba wa si de fisa mo fa vai jo ko ku e fa vai le ku sa mo fa pela fa vai le ku mo winga e kafe mai le ku me le uma fai ele ka makai ka ia lo malo for the benefit mo le manguia o ka ngaka la kele ki tono le malo ia ka fai le ku Pole ako nga me o iso ka ku mu ye foi me fo which is ma ko fa kai ile ku I nga yo inga ma me fo fa ile malo o fa ye le upu foi le ka ko ai ile manu wo ka ko le fa per ka ni fo let's appreciate and be thankful to God fa me ka le ku spa ye fa fe tai ile tu ona me you never see what I ko ku spa ye fa me se ka ku spa ye fa kio ile ku fa o me ko ke baba I never The Bible only says and declare, be thankful. Mai fa kai le ko me o roi. Aka ko kilo ko fa ngi me fo, fa ngai paka ye fa kai le ko. La mo le ko le pe fa ku iska pokala me. O le ko e mala malama ile numa ma le numa ma ir tamata. Ile si va yaso malesi mazinga malesi ka sang. Ele na ka vira nga fa no fo news ile va yaso ne. Ya o le wa
o fai molianga foi stasi foi tina le sa fo ma le nurse le sa kupu ai le fala vela foi le ngai alo mai fana ia e uila le wa mai lunga le wa molia e ui le ia kia ui e sura kaloko ke min ka falo longo ke lo nga mai le nga mai ele tu o i lo loko mo fa longo le news o le melo le loko fa manga fa mangalo e mai se ngai ngai sa tu poi fa pitau ina ya la to walo man la to fa na wa ale ese melo se loko fa mangalo man e poleale le kulanga lea matu watu le tino fo yo alo fa na le ele aya wa so masawa so a fa pele fa mangalo mai tia ya matua nei o le a kupu pele loto tina ma le loto o ona to tono na to loto la fio masila o ka mo ku ia u se vai o matua na kupu me fa pe o fa pine po lo tele la so la mo mai la se la mo mai o ia te ele fa ngofi e ma o le atua e ma fa nga kamo le loko ka ngaka ka mi le tu puni o lo fonga le ma wau ma tu fa na ele se ma ku ele pele lo na loto la fa na al bela le shock fo ele fa fo se nga na mai fa pela fa ka inga wa lo ko mai le ma o lo ka li ile nga ba ko ku wo tu lo sa mo e esse se ko inga me o man e mo o le fa mo o le fe me ya sa ku ma le fia ma le pau le mafau le ka fia o le mele i fo ma sa ma ki a polo o mai o mga ku se pa fa fe kai le ku la so se tangata me fa ngai se ka o so ko ku mu fa vai le tu o le ku ale so so mi ka kai ko kasi tai mo fa fita o li fa pe ia ele nei foi la itula ia e ka o foi moli ko foi sia nganga foi le fa malu si au me si inga le me se foi si nes le o moli ia lo ko kele foi kalo foi le tu so soangi o maftia awa o le loka o mai moli mai kuso kula fo ele foi ngofi foi o la mo si ele foi lo fi o la mo ke ron ele te le tata e tu la ime i ua yang mai mo soi fu ke o ele io o nga mau ke sa o wala la ngiki a polo aba ku ele ko fa sala ma manga ku se fa i se fa pe fa pe ke le ma fa ia ma e ke lo kapat encourage for isia for tina o mo lia ile fo vai ia no to tele fa ala mo lango ile tu ke me ni o lo fa la kalaka ile ku ulo mafkia fa mai yesu give me your burdens mai e te ulo avenga wa mere ka o le le u ka ave le loko ke me ni o la o ile ang sala o sauni wa afa mo lalo du mo le tu ma tu ulo mo le tu le avenga ka ko mu ra so so ami le tu mafkia e fai so so ani le tu maftia e fai aki ke kula fongo la to fai aki le tu la fongo ai fa pe fa ka ile tu ele fai ngale so so ami mai le tu ti nga maftia ia be fo ni tu la ia ma ke ku fa ko i fa le nga so so ani fo mai yesu if you forgive I will forgive you o le aku nga me fo le o mai ata ai o ka mo fa ma ngalo ma ave ese aku ke lo le asau de fa malo longa to tono lo taloto a fa pe o ka ikale o mo le fa ngau le o tu po fa fitauli e o mai ke ningi a fa pe o ele ilonga ma ese ako po e ke mo mia le hio ako po to tono o fa lo mona mo la mona because you are hurt mo mamua o la mona ona ele fe mo file me o tu nenga fe mai ele tu ma fa mai yesu mo o sau mo e loko fa pe ma mo o sau mo e loto mo momo e fusi e loto mo momo no o sau mo e loto tinga o e o tinga ina mafti avenga o mengang sau yesu fa mai abaku ya ke o ngor kai mingi o le ako nga fa fi ka uli fa sanga i matangata te mingi e ka o ma fa sanga i tu e ka nga lu le tu ave e lo na mafti ya misono na venga o ia e mai le so pio mai mea fa no mo kai e ni va yesu ba ko foi le nga fa malu si au so tata wa tu nu ia o mea foi ka ko ka kalo foi mo so ka ko mo sa mo ari sila e mo mea foi ka ko ka kalo ele nga foi ka ko fai kio you no ola mal melo fai kio pise upu foi le you are bringing out a curse that's what I believe se ke me na even le ko ko mo kuspa ia no ole atua ele vi fiele ko ka ka fai kio amen wa e ka ka sengi fai kio no muy
Ua, fai kio a, folo foi mo le mui. Ele fifi ele akua. Vai le mu ole akua. Ke le o kanga ona fa pe. Ele mai mo le lo foku mo le akua kuia. Ai ku sa ele fa msingonga le tua. O ka ko la samo. Ke le o ke fa longo lo le video. E tu mai lo le media le ava mo fo le ke vai o ke fa longo felo e ana kanga ka fo le positive comments ar ke lo kanga they always bring negative comments fai kio al so mi sa mo ele fifi le ku mo le ku mo e ka fai kio mo mi sa mo cause afa pe fa vai ka ko ile tu we had the word of God ka ko upo le ku we should be positive e kanga ko ia ile me ile upo le tu ia e lango ia e kaukala i whamamuia, ia e kaukala i le whamalosi, ia e kaukala i le ola, ia e kaukala i le lei, ia e kamo e tiklea ma pronounce i le lei nunga so se mea, e akiri le lei e me whai e sisi kamaka, me se foi sio kako maro, ia, aga le me foi lea tua sio kako aku mo Samoa, mo mi foi lau kakalo mo sio kako aku mo Samoa, sawar ki Apollo ie, le ngā sawar ki Apollo, e whaamai ki Apollo kamaka, arisi, so mga koe, ele se kingo ki apo ya fe me se fe a vele le ngana ka ko e sa kama kuma ma lo ko e pua mai foi a ka bua vai mori mo e sa lo la i ka kala mai so na me o ki e ka kala mai te tu lo sa mo amen ti fia ta noa i si ma finele lo ne sa je eta no mai i ne ma lu na o yo la talo la u ya foi talo no i ai le pokala me ke lo e mana o mia lo fa mo lalo totalo ke lo pa tu sa o mana o le tu ona le fetala e upo le tu o umo e mafate ya ve ti ngai o mai te vai no tango fio le tu ke lo ave sa o mana o ngai le tu ave la mana o ave malo loto to vai le itali mai le tu mana o pe ave malo loto to Paul mea ia tal foda si alis angata le si mafine le wa moni o talo kusa pe o sai kia kakalo ke lo anga pe ke anga sala e lo fa mola ko kango bele ko e difilo amen e fai le kola wala so wangi amen pe ko subia e ko ia la to fai unga ka kai fai unga ke mengi ko su ko ia eskia le sa le wala au venga le ya lo fa ma vai la o si tai vai ko ka ma lo sia ko inga le sa ko ku li fa ka kalo lo le fa fonga me lo le vai ko fa fonga me le ko mai ka sanga su li ko ola ola ya ka sanga me pa o ta ke lo pa wala le au penga e ka fa si ma fine le o talo le tu ia no no pa i mai le ku i ma fia ma ka oka o mau na me ko pole pe pa mai le ku fe ka dia le ku ma fai mai si me ia ngasa mo let's pray for our country let's pray for our people o me foi o tato fa lo pe on masien ni tai o me fionga ya si ia ka ko ka kalo e fo ia o ke se marta to por kalame uma le pesele when we come ko fo e marta to por kalame ia na e fa fonga lo le mai fa no longo i le laulauina ia polisia ina o le upu o le atu o whaingoina o le mana i le upu le nei tai au ai sau i pukofe ia mo whaisinga maruru ma ko ngi New Zealand ia ma sit back relax mai risiko inga koe foi mai ia on whaawina lo le tato por kalame o le mana i le upu le nei tai au
ua whafonga fo i nei tai au i le lei o le atua ia me se fo ia o lona alofa malona nga le lei pei whiona i le amatanga o tatou Polokalame ia ai o te tonu ia o nei taimi ia o lea lea tatou taratala noa lo i lunga le fiongpa ia le atua ia se kufa kufo i le lei maleanga le lei o le atua e ala i lana upu a pe on whamaile pesea ma makai kako Polokalame ia o lana upu e leo se upu a ma ua ngei se i kulou Samoa ma le whasausaunga ia ai o le upu o le atua ma pauale me mno umia le atua foi lele ia whamama inga le tangata ia ona tu wai le tonu le atua lona upu ia ona whaile o kangaka le ma fofonga tau moli moli o le upu o le atua ia ili neita o ka mga ko ngau sile sile i whanunga le kako screen Samoa o la ngau e kako ki scripta foi o le nei aso ia tatou saungi le tufo i mo tapu inga i aso atai ia ngafo o iei mar tatou whiau ia e mate fia taratala noa i nei aso e fisosoangi a tili fo i lo ola whaleanganga e mise fo i ola o unanga po o whea lava se e kalesia ma se whata whaitaulanga o lo e au auna i le atua i nei vai aso ako oka se maa ngai o le upula a le atua laulawina i nunga o penga whailami mise fo i nunga o ala leo o lo whaina maua i au unanga whapenge i so se kangaka o lo whao ngā i le atua me le maa ngai o le mea fo i le sa e quotinga le po le aso lulu kako prayer meeting ni uso fa mai ia le kakalo fo le Yesu fa petai lo tama wa e nga ia mea ye popoto wa e kamu faali mai tama bala e kau kala ile mana o le tu pe fo nei Polokalame le nei o le mana ile upu o le tu e ui wa fia tau sanga kalu nga umanga o mai le fionga le tu o le wo o me ka ko nga wa au nga tupulanga pat o le taritonunga le e le mawhai ona suia le mana o le upo le atu o kele foi mea o mawhai on kako vava ai e kako i ali lau sumasila o a wha maungia e iai e le mawhai ma se se le mea le tatu te taritoni ai God's word still has the power o lo iai le mana i le upo le atua so se ka ngaka foi la e karikou le upo le atua ka manguia ngaka o ka manguia o le whiau le aso le neipo ai sisi le sa molunga kako screen fa mai le au po le message o le aso ngai fa mai Yesu o au moe e fa alongo i lo leo fa mai le fa pertania na my sheep hear and listen my voice amen o le au ma me ke fi ka kalongo ile nei tu la le aso o le ka ua foi le leo lo si la fia Samoa a fa pe o o le ma moe le tu e ka kaunga e wha longo e kaunga i ska i mai wha longo i le leo le atua sa au wha longo longo li sila o kiri sau ka Polokalame ngai le angole sa amaka mai nga le kai au si vai nga ka Polokalame ngai i le si fo i ka ko o nganga le cornerstone ka ka lai le u nga yuso fo i sa share mai i le mele o le leo o lo ngona le leo o le mele ma fa kai lo ko ngo ka mole ka ila u commons kai le atua la me fe mo ma wa ila fio pa ia le atua the word confirm the word e fa maungia ko e witness ele o le atua lo mo winga le fa maungia o le fe awalo le asongi o lo la monga inga o le ma moe ia e la monga inga le leo ma moe amen pela na ia le tatu tu sfai tauna e ko kunga le yone non tapu sfulu o lo ia le a moso wa vamo ia ma e fai kau a ko le makau punga alela kom fai ko to ngai fai punga le fai maki beso ka ko fe au le so na fai po to ngai le fa pe mai e to mai ia te ia le pui le leo fai to e fa longo fo i ma moe i lona leo e bala au e ia na lava ma moe o lato ingoa na te tai atu fo i a te i lato le ngaka lai le fa po suma le ongo le fa pe mai Yesu wa ia te au fo i isi ma moe e le o i nei loto e ta tau ona o tai ina mai o i lato fo i e fa alongo fo i lato i lo leo ona tasi ai leo le lafu ma moe ma le leo ma moe to tas amen o le vai na mua sa moa ma ki vi kala ngoa o Yesu o le leo ma moe le ke longa sau ka vika fa ka vika salamo lu sumo ko o yo o leo ma moe ai sau Yesu fa mai o o leo ma moe le o fa popo Yesu ma le upu le la mai ima leo ma moe le
la koe kala ngoa Iesu langa mangaia le koe kunga Iesu ma le upule o ia o le leo ma moe le longa winga e iei leo ma moe fa le e le ai o le vaenga mua le feau le nei aso ia e no sa mo o Iesu o le leo ma moe le e asa la so manga kurisi la le asa me o mafu i o ka kala Iesu le o tikle sa o Iesu o io le leo ma moe le e le fa pe ma Iesu o se si kamaka po se si aposkolo po se si so po se si afa me o io le leo ma moe le e se me o mafu ai so la mo o mafu ai mat o fe kala ku sa o Iesu fa singo ia te ia o io le leo ma moe le amen atatou fai tau ma tatou malama le ia fiu pa ia le tu pe foi la tala le wata mai fe ma ta autu le nei nei asu me o io le leo ma mo ka fila ngale ku nga ile faltino so se tonga ma mo ko se la ma mo tau ni tanga te leo sta me fila nga lo fina nga lo le tu o io le leo ma mo ona fai le tu tatou fo linga ona batus mal me foi lá ia foi ali tatou mamo tatou te mana o mia le falong ia la mona le so se tangata foi ali na te ai se la fumamo se o mamo foi ela lata ia toi falong ia le leo e loe mamo le leo mamo le ia mamo ke mi sa o ke mi fala au pe foi lá o menga linga foi bem le upule le tu o io le mamo ia tatou fa longo ia wa o ngai o le tu e tele o io le tu ma fai me ia kau ga ko mo nga o ia o bona o ia tau tatou wala au ia e la ngona foi ia tatou le pe tatou tatalo ma mo su ela na fu afion pa ia ma tatou wala au no swaf ele ngakala ile le o le so le ko lo ke ku ia le mele fe mai Yesu o o le leo ma mo le ai va ai la ye ko ngol maka punga le fa punga Yesu fe mai e tu ina tu e ia lo na olo e su ye ma mo ele me se kanga o le pio ma fuanga ngai lo va ai wa la inga mo Yesu ti kle o ia no winga ele o se sia kangaka ele o se perfika ele o se aposkolo pose sia ko ngaka ngaka e ka kaunga ame ele mele ai pe o Yesu langa mapaua leo mamoi makamo fa menga tu ina tu e iro na ola e sui ia na mamoi melo Isaia 5 suma ko fa ipo o ka ko nga pe o mamoi se o me o ka ko nga pe ka ko o mamoi nga se nga fa sanga ilonga la ba manga ele mele nga o mai si kakar ngola titi I mela le la fuma boy le kamana le o kavika wa kavika le fa o le leo ma boy maka kia nga le nga race le ku le o langa tama le o tavita makua le sala mo lusu marko fa mai kala kavika o yo makar kala kama mai o yova o lo leo ma boy le yo wa fa kauna sala mo ko le wa makua ka loko ka makar sala mo le alisi nga yo me nga o masusau kala ikiki ma ka loko pise me ka loko ho ngale sala mo lusu mato yo va lo le mamoi al makuale lo a ko le ko mu le ngore amen al ta uola inga wo fai ka wo va ai o se fa manguianga lai ko kelo me o kiki lo I ko mo li sila upu uma ka bika le nga fai maka me na maka nga yo le fai umor sala mo le usale kala ngo sa o mai ale kamalo ile experience o ngai ile kaimi ngai fai ile ngan wenga le o le leo ma mo ya ron kama o yesi o la ngabia sa o ale mafai inga o ngo fola le kama ikiki makampea ia le ku lo nga ku o le mo ka vika kukusa le ia nga mele sa fai ma mo ya ron kama o yesi le la ma mo ya ron kama o yesi apenga le mea le ku le ngan wenga le ku le fai ia ke ia le ngalo fa mai ka vika o Yehova o lo leo ma mo o ia o le mea konga le ku le fai nga fai ia ke ia le u fa makala le kama ai o le mea le nga ola mai le kama
o le mele ma ke fia manga foi le e share fa la kele ri sa mo le maka upule le upule le leo mamo le nga akala ngoka ko vai ke mingi le upule le mamo e pi ka ko ke ma fa nga fa fe au ma mai fa fe au o ma le tu ma la kala ngo fa ku se e pe mai o leo mamo yo to man tu o ta o le upule ta no no winga o so se kamaka e fai makaika o ia o le leo mamo e ka bengi le ma ngasi so se kamaka e fai makaika i longa winga o le leo mamo o kamaka uma le lalo lo ka inga o la leadership longa winga o mamo nga we look after inga po e ba ia fa mai le pe fa le o fe kamano ka vika kaku sa o la imam si kurau sa mo le salamo le wala salamo le fa makala mai ka mai ke o li sila le ko inga o langa nga ma o nganga nga fai ka malo ka vika ma mo yo no tama ele fa kala pelo ele fa kala pelo ka vika le la fuma mo yo no kama amaka mai amaka fa mai o yoga o lo ma mo o ya ele ai se mea e mativa o te mativa e me fa ko isa mo ela mo fai ku la mo kau kala ka vika le me sa o le mo fai ka vika ma mo yo no kama mo fa maong la ma le ka fa maong ele la ku ele ngaku ye no kama le ngaduenga le angai e ngafa mangai o le ave va ai ma mo yo la ku ai le la ma mo yo no tama o yesi e ke lo la o sa mo la nga e yele me o ke ka ko mo yo lisi so se la ma mo ye lisi ka ele uminga se va e ka api la nga o le nature me lo ma mo ye lisi la e ye vai inga mangu lo ma mo le vai inga mo e fa le la popula fa le ma ko ma mo o le vai inga no e fa le ko u fa lo mo me lo ma mo me nga ke va i meu pa ma mo wa le ke le ni nisi ka fe kuli ki ngana la polisi ma mo la ku so a polisi ma mo ha la kwa fa fi kwa so a ku o foi kama ia o ku la ku kama le mo la ko pa u la no le po le cliff foi le e o ku ma ko u ma e fa pe nga le wingo le mangu le o le sim le o le mangu le e slow yo le ma ke vai o mela na le fa kwela kala la mo na wenga le na fai ka vika inga wa ku ye se fa ka le fa ku wanga ya ka vika ya le vai la fuma mo ke lo maalu le kama maalu o ia malon kar komu o ia fa lango ma iai le ia ma mo ya lon kama ile upule o le welfare ma ngai le mela sa bo ke mga share ya te oi la nga so se le ma mo ya o langa responsibility o le welfare o mamoi amene o le upule o le welfare sa mo longo winga o le ola soifua le ele tino male ngama pe aku mai apply mai ke mingi li tangata soifua o i manu se tu lo sa mo o le makafa yoi le le mamoi o le welfare ia malolo inga le mamoi awonge awonge ni pa mamoi awonge fia ai mamoi awonge fe wa ai mo ka fa la mamwasi e ke va ai mo ka fa ele va ka e ke ai ko kongo le loko ale ku we mamoi wa le ta o le tusile le loto mamoi fa mai foi kala ale ku fa mai ya ka vi ka mai o mai o mai tono loto mamoi sa e leo ma mo e fai o ma kai kai ka ko lo mu ma ile ma ngai ole ma duenga fa leo ma mo le mele ta mo le ku sa mo le ba enga mo o nga u fai mai Yesu o ia ole leo ma mo le ma mai ta vita yovo o lo leo ma mo e le ai se me e ma ki vai ke lo la mele nga le Yesu mo ngai tu ina mai lo na olo mo ka ko ngi o ma mo nga se por tangata soifua lua e ke Yesu lo welfare e va ai Yesu lo welfare e va ai Yesu lo ori e manga o Yesu e ke sa loko e ke ola fia e ke fia ai le kingo o ke fia ai fa le ngam ia malolo inga lo ngam le winga me ka o le welfare sa mo la ngalo ke fai aku o le leo ma mo o lo ki u ke risila o le welfare o ma mo
o ka sama ngai o le vai nga le Samoa ele le fa mai ka vika o yo o le ma mo ele se me ke makiva a fa pe ala fai e su po le ku ma le ma mo ka ele makiva la se le o lo ma welfare ele ai se me run out ai lo mo welfare lo ma winga ele makiva le ori le winga male me ka vika i sila ele makiva le fia ele makiva le fa malolonga ele makiva ni mele le fa le ngama ele makiva fo ka ma ai martino e kai pe ia ma mo ai sia la mai ke ai ka ma ka vika ke ai le ma mo ala ku ka le se va i le pa mai ma ke ave au meu le va mo wa ba yo me ka ko sa ai fai ka sa la mo le kala mo sa o ka vika ia me sa fai ma mo no kama le ai ma se fia ai o ma mo e yese ile ba ai nga ka mai ki o ka ai ma se fia le ai ma se makiba ele i onge ma mo e yese ile ke vinga ba ai ka mai ki o ka vi ka ma mo e ron ka ma mo fa ma o nga si ile be ta ua le ma o po le se ngal wenga ma ko mo le tau li o fa ma o e lo kuia ko le pe o ka ko ya so ya ku mo ya e ge fia mo ta ua te fa mau e ka ua le vai le lo mai le ma mo le fa ala lo me le ma mo le ma sa mo ta tu fai titi fa mau le lo me le fa nga le tu ya uso le menga ese le manguia lo ko la le fa mau ni o kamaro ka vi kala la ke yo o fa la mo le ola kala ka o va pe o le ola le le la fa mau no ka ma o ia o ia longa kiuke va ai ia le le va ai va ai a fifein a be le vai fai fa ka ele va vai fai causa la no me o man ka ma fai e ke mi la ko ka ma kiki ave ma mo le va mu a ka kala le va mu ali di sila e ka kala i me fo ka kala i me fo la ngol upule le va mu le sa le upule le nganga ele ni sa le upule le la me mata e sa e fa makala mai o le youth o le fresh e fa pe ngale me mo le ma mo le e ngake avenga me fo ia ma mo e ave ile va fo va mu a ka kala va mu a mo winga o le ai mo ma mo ma ka kia ele ave le va fo le ai mafi wa mam ma ma mu na le ma i ma mo le ai fa mai e ave le va mu e ave fa mai lo ka vika na te ave o le me o le va mu o te ta o toa e na te fa fo isia mai lo wa mam me nga ke ka ia te au le ala le me to na te fa fo isia mai lo wa mam e lo ma vinga so se kai me e sa le refresh le ku ko fo i mai lo manus la ngole o langa nge ka ko ke e sa mo lo langa au mai le ku e kai me anu fo i ke fa lo mo ku pe wa se o mai le refresh le ku e ke fa lo mo ko fa fo sia mai lo mama a vele me ko wa ale fe me ka vika e na te to fa fo sia mai lo manosi le ba losi fa le manga ya te o me le sa mo o ka se ka o le maka ya e lo ile ai le o sesi ai mo ali le ma mo le ya o Yesu o le ma mo le ai sia ma fa mai ku spai fa mai o tu ina tu e lo na ola e sui e ia na mo e fa kai le lo fo le tu wa angale ku nga mai Yesu lo na ola ia ele fai foi ka maguia ka amen e fai ke fi fa popo ile va nga ta o po kala o Yesu o le ma mo le amen pune mele nga na e taloma ye isele ngole tu e fo wa me fo me o me tu me fo uma ke lo o sa mo ai ma futa le tu ke lo fa fo wina me o me tu ngole tu me fo amen e po a me nga ke staka ke lo e fa fo wina o me le tu o mana o tani le tu ma ngai yo salam mo le ta ta no no le bo mu ka fa ku fa ka fa le tin ta le ta ile le ma mo
kawana mena kampia foi la ile tu ia tatou la ile tu ele fai tu o tatou ile tu le le Io, amen. tatu sala molo talo le tu ni fita tu no Ama ku i me fo. ami me Pasa vali me fo. ya fa que ta u ta molo lo sa ile fiona le tu ma tatalo me nga kan fo le tu fa ai o me fo ma Onga o fa po ngai ia sila. Onga o lea ua e faia Yesu mau leo ma mo. Ma e fa longo pio ka ko pio fe por au ko fe ma e fa longo i longa leo. La nga fa mai Yesu. E ia fa e pe fa i po suma leo. Lo ka u fa Yesu fa Yesu. E ia ma mo e ia kia. E lo ko kongo le pani. O le si mea sa mo ma ke e fia share fo ima. Ma ko si so ala nga ka ko va ai le mo pa ma mo pe pa ma mo ka ma ka bi oh yes ele fa pertani ela con fa mai ma mo to tono le pa ma mo po le sheepfold o le pa ma mo le po le loto ma mo ele ma fai fa pe nga ma sa mo me ka le pa ma mo po lo kwa ma mo o le fa mua le e fa pe nga o nga ye ko komu ia manu e si o mia mapui pui a mai la to kasi lo la ko fai ko ai o ia to ale le fa mai Yesu o ia o le fai ko no nga winga ele ma fai pa pe le ke fa fo pa ma mo le ku ai fa mai o le ma mo le ku amen ele fa ele sa ula mo malisi la ale mangi ngo mai ku fa ia ele fa pe fai la fai la ke fa fo la fai lo ko fa fo pa ma mo ai fa mai o le ma mo le ku Pero me nga ba kule le ka ko au ku fa mai Yesu o ma bo e fa longo lo le fa longo lo le e se kai nga ma o le isi fa ma ma ki me le o ma bo e fa longo lo le ale ma ke fi tar ngo ku le va nga mo le e ma ke ma nga o e declare ma ta watu sa mo o Yesu o le leo ma mo le no nga winga ele ai ase sika ngaka ka ka nga fai mo leo ma mo le fai mo ka ku ero ka si le fa mo fi awa ele no mai fe au si tu lo le ia fa pe awa ka ko e ka leo ma mo fa pe ia nga fa au le ai sa mo so se ka ngaka o ka afa pe o ka ia ma fa ngaka ma o leo ma mo ngai ke leo ma ka ia ka ma ngai la lo fellowship nga ke ma ministry nga ke ia afa pe fa ka ingo sunga ia kas o io ka lo youth la promotion fa tu o longa winga o la u leo ma mo i tala bola i la lo ministry ia youth o la u foi la ia la u le welfare o ka maka o mai le fa maka la ku sa mo le winga le no le welfare le ola le lei ma le manguia fa le mama po tala bo mai i la lo i le manuia fa le nganga tala bo i la lo i to tono le ministry ngai ola ua e ngafa ma le va ai mo be fa pe le o la mo tinga ngala ma le loko ma le ku me le ka ka le ma mo ta fa pe o sta ma se inga ma se tina se ngai o bua ma tu o bua le ma mo po ka o bua ke mo va ai le bua ai ka ma ka mo i la lo i fa pe o se makai se ai no me kas me nga koi so se ka ngako i le me alofa le o io se ka ise mo mi o io le leo ma mo lo mo sa mo o oi e leo ma mo Yesu ya oi me fa pe ngai fa Yesu mo leo ma mo ai leo ma mo oi ka ngaka ngai o Yesu la lo o la fa man lo mo mi o oi fa me Yesu I lay down my life for my sheep fa mai wa tu ina tu lo wola mo anga ma ngai fa punga ma he lay down his life ele ma fa inga fa Yesu ka sa mo ma fa inga ko fa ele me o lu ka mo e ku lo wola you lay la ma fa peta ni fa ma you lay down aku la lo wola lo mo winga e ke kam ka pe Filipin ka po nu o ka lai i nga fa le ko inga lay down Yesu lo nga ola ai lo fo mai mo ma mo ka ko le upulo tu ina lo mo winga awat ko ke ko ma fa ka ika ai ka mo fai fo ile ke ma ko ma polisi ka uplift lesi ka maka pray for the other sheep ka kalo mo lisi ma mo ulo manga ku fu fa pe oi yo ka ika manga ku fa ka maka ai ka mo lay down ku ese apa ku ke so swami le ola ma lisi ta pe le winga ma le menga fa mai Yesu o le ma mo le tu ina tu yelo na o pe le menga fa ika
Leanga o ngaluenga fa le ma mo e fo yo ma fili ali I sila e ia I fili ma kual fili o ka vika a le ma mo le o ma le ulosa le o ma le ulosa o nga fa ke lo oka se fa nga ka ele fa ngofi o le lofa io kama ke vai o mea ola si tu lo sabo o mea ola o man anga se se kako anga sawa le o nga ua ko pe ia la mea ana ia kama o ka se ke pi o le ke kama ka me fa ko sabo kau kala sa o ka vika I salamo le I me sang fai I ma boya no tama sau fa me sau le kai fu le fa ko ia sau e ke fa fe na e ke ru kauma ma ko ia o ka mai kiki ar kama ra ku nga ko me ala kiki o le uma ku ala ko ke ro kala ka vika fai mai ke ro disau nga le ma mo ro kama mai sau le le uma sengia kule ma le ulosa ia ma mo ro kama nga o la kwa fas fa umakia ko fa mai ma mo mai ko le uma ma le ulosa vai ka ki e lo I le lofa kama I ma mo ro tama le ala fa nga ka vika ko ko ngora sara mo fa penga umma Yesu ya ka le kemi o pule le o ma le o sa kangi o ka ko wola ma ati so mo ko ia lofa me le lofa ale me nga fa me Yesu I gave you my life I laid down my life nga ia ave esse mai o ko mai mo ko le o ma sa kangi fa sa loko mai o ko pule nga sa kangi ale o ka ko le fa me Yesu e yai ma mo ka ka mai ia kia e ko ngi ka ko nga wa uma ko nga mai le o Yesu ma so I fu Yesu ke so fili lo ka ko fa Yesu ma fa ma ne ka ne ko ma le ka ko mo le pa ma pe wo isi ka se ka ta no ona tu langa le ya e mo ki ngo sa mo o le ma mo Yesu ya fa Yesu ya e mo ki ngo o nga o fa Yesu mo le ma mo wa le pa le lo fa yaku o Yesu le o fa mo le ma mo ai aso ma fu ka le skoma e se a mea le ma mo e fai ko e pa e oso pa amen ko fie sa ko mo oso pa me Yesu oso pa o ingo le o no I me fa me ai se longa e oso mai fai ko mai lo le o le ma mo le pilong ti ton mo pa ma mo e longa winga especial pa ma mo e Yesu me foi lá na pe o fe ku fe o ma mo e Yesu e fa longo yo la tu e deu Yesu ma ngai yo tu ele fa pe foi lá lo le alu alu tu ai sa le fa mai o le ma mo le tu Yesu ele fa pe nga fa nga le tu e ka ua lo ui mai fa tu ka ua lo ui fa tu ele ngakala ke o ko kongu ole ka kala lo le loto e se ma ngai le melesi ko kala na ko kala ka vi ka o te ulu atu yo fai to ma le loto fa fetai o te ulu atu yo loto ma le bi inga ka kala lo kwa fa me lo wo e ka kala me ele ma mango le e ka kala me ele ma wia le tu le ma o le si o manga le ku o ma moya le tu o si o manga ile ola ka kala me ile man wia ka kala me ile ma malu mai fa unga le ku so se ma moya la i ku komu I e fai Yesu mo ka ma mo nga le por ka ngaka foi la le man wia ku ma o ile ma malu ku ma o fa unga e ki o fa mai ka vika me ka ngaka le fai ma le ma mo o ai se wa ku me ile lo mo pa o ai se wa ku lo ma ku ma lo wa fi mai nga ole ile ma mama ma lo ko mama lo e ka kala I ka ngaka wo fa mama hima e ka kala I ka ngaka wo fa Yesu mo nga le ma boy wo fa Yesu mo nga fa ko e alu ko ko le mama lo le tu wa ele me fa sa mo le pumongi amen e le ma fa no ka ko mikia fa ya le o langa ma sangi mai fa mai o le o ke ko kongo le o le ai mo le tu le o ke ko kongo le pa ma mo le tu le ai sa mo se ilonga ke ui mai ya Yesu
mai Yesu wa ngi le ala moni ma le ola mai Yesu wa u le fai ko a ma mo o le siva e nga ka to o ka ka mo o Yesu ele nga ko ma mo o le ma mo le te chai le o i o fai ko amen ele o se si ele o se kai se lo sa mo ele o se perfecto se lo po ai ko nga ka ko nga ma me e fai mai o perfecta ma po pahala o ai isma sabo o Yesu o le fai ko mai Yesu ele ma fai nga wa ku se si ko mo le loko pe ale ui mai atia no ma winga e alu i le me ile manguia ma me ile mamalu ma lona tama o lona tama le fa lu lunga me uma le malo le tu me le samo le ta ua ia o le me foi le ma ke fia manga o momoria e ta ua lo sila fia ma lo mautinoa a fai o Yesu o ia o le leo ma mo le ka uma fai ia ma o leo ma mo le o ku mai lo ma la ku foi lo mo a fa pe o le yang le o Yesu o mo ka ko le tang foi o ka ko ola ele naka mo Yesu for the glory of Jesus to save other sheep o le ba fio mai si ma mo ko mo pa ma mo fa la vela ka ko ye ko si fisi nga fa pu le ba na yo me le wota ta na lo anga ele o ni ya ile de me la le le tang me o le tu e ka vela ya ka po ka po fa ya la le nga kai i ka kai wele fa ka au misi foi ma boy lo le lo o ka ko ke o ko nga le va ko le upo le e ka inga mai la ko ka ke o help nga le ka ko lo foi la ko o lo nganga o le nganga be ka uri ka ko lo foi la ko nga inga ia mai ko lo ko ia la ko la nga le ma boy le wa foi le o nga ni wa foi le o la sa ka ko ia ke mi o ka ko ku o makua o kalela lo nga se leo ma mo inga o ka ko mai ko ngol melo ya lo kwa ma mo po fa nga bo le tu o ka i o ka ke lo ka mi o ka la ngo ngai nya le leo le leo ka ko leo ma mo ka kong fu o la fo la ngo na ia leo ana ma mo amen ale fitala Yesu mai e mo bua ia e muli aku ma mo ia o risi mele ka so se ma mo ia Yesu ele ngaka e fa Yesu mo na leo ma mo e fa me fa longo le leo ma mo ai muli la kele le ma leo le boy o kele le ma leo e la langi ni ke manga e fa ile leo Yesu ma leo ke muli pa nga le leo ma mo le so se kamaka foi la le ka ile la langi ngi ma ola so ifu ni la langi la fa Yesu mo nga leo ma mo o foi la ma ile leo Yesu amen e ke la mo nga inga o le leo foi la nga e fa nga ka mo e ku fa ku ma mo nga ila lo vai la ma mo nga ila lo muli ko fo la mo le leo ale sa le petanale sa mo dunga ile tu tama le tu le alo sa lola ia ka ko e sa wa i pe fa penga la so ka ile ka ko le lai mare ai fa pe la sa wa ese me le ye ila ile ke la mo me se la ko nga bi pe me sa ka ka mo e mo via ka ko apa foi a mai si ma mo to tomo le pa ma mo ai sia a malo ka ko le ma mo le ma wi o le tu pe fa o le lo ko ma mo po pa ma mo ka kala me le ma wi o le tu ka kala me le va mo ka kala me le va cafe le ia le fa me ka vi ka na ta ia o le i tafo vai tafe le mu e ka kala ile vai cafe ka kala ile upo le tu le manuia le tu ka kala ile va mu ka kala ile fo le tu ma fa mo ma fo le tu e ke le no e fa fo le pa e kai e ke mau e ko mo le pa o ai o Yesu ke mau e ko mu me ma fa ko sa mo o Yesu o fa ko e ke le ma fa mai o atmosphere le o le manguia leo le tua le ele vai cafe le fa manguyanga o le ola ma me le uma fa manguia tangata e o le mamango le tua o le ko le atmosphere pe le ui ya Yesu uma la e ui ya Yesu o ma e fa longo le leo Yesu era po le application nga ka ko fea mai fa longo le nakala ke fa longo muli le mo vai muli o le tapo kalameli sila o le au kule ka ke kalangoa fa mai Yesu
o mamoi e whaalongo I lo leo o suesue la ia nanga e whaalonga mensene Yesu I le whaiupunga e tonu mai whaipasuma le ono whai o mamoi e whaalongo I leo fie whataua ke le autu le tai aole nei o mamoi e Yesu po ka ngaka ua whai Yesu maulako kai Famei e whaalongo le leo Yesu makua la kemingi o le sifofonga o Yesu le kemingi o le afiong pa ia le tu e le ngaka ile o le ngama pa ia le tu e le ngaka la ile le anga o le sifofonga le akua so se ka ngaka la fa Yesu mon kai e kamola le akua ku e ko komulo na leo le lo ngama pa ia manana upu ona tautala mai le tangata le se no samo o nga mai e leo sifofonga le tu e ke vai la kau kala mai nga e provinga le lungo le fioma pa ia le tu e ke la monga inga fo le moli mau le ngama pa ia o le mea sa o le me foi le ia fai ke sa mo no fa longo isi leo o ke fa longo I leo se le mai le ma sifofonga le leo ma mo le sound le kai ningi ele se ngala kiki o pui e lua I sila wa ia ia ma ngai se menga mau ia lo ko upulo le hia because in the English lo fa mai le translation English my sheep listen to my voice au su le winga le upulo le listen ma le hia wantu e pe fo le ele se ngala kiki e ma fai ngai le upulo le hia fa sa mo fa me fa lo pe o le mele ke whaalongo o le application o le mele o le hia kusa e whakakau se sound fo ile le o sound I o talinga se tu lo sa mo e whainga pe ile whaupapang I hear the sound no winga e refer se mele o sound to tono lo talinga a le mele ale o le listen kusa lo pay attention to that sound kusa waalu iai lo mafau lo whaalongonga ile sound le nga e whaalongo ia so lo ia au la lisina pe no fai o fa pe o ma moe Yesu they hear the sound of Jesus voice and they will listen from inside le melo le whaalongo pe sound mai kong they pay attention from inside their hearts to the sound of Jesus Christ the voice of Jesus Christ that's how whaalongo longo ia le ma ngai le mai ngai le pa ia le melo le mai Yesu o ma mo whaalongo lo winga e ke me la mai ma mo e ki ngama e whaalongo le sound o le upole ai le monga they don't listen they don't pay attention na mo le winga le upulo le listen means you pay attention to something you pay attention to the sound le sound mo no falo pe fakakainga en fainga sauli musika fo le you hear the sound of the music and then I get off a local if I don't get if you sound ma fai lo local I don't want to listen to the sound of that music that means ele pay attention e ele ma fa que ele ko singa ele ngau e winga la na mesamo na mai Yesu o ma moe o nga ma mo ele nga kala fa longo risi e la ko ke la ngonga inga le sound no le upole atu o wa su fo forma le ma mo but they will pay attention to the word to the sound to the voice of the man nga kele kamak ngar hia ai le pay attention Kele ma mo e ngal fa longo le sound mo Yesu e lofa I never pay attention to the love of God ele ma fa nga pay attention ia ile lofa le mo ka mo le me ka le pay attention mo ka mo le wa e wa ka malulo ka le fai pero le upula mo fa longo ngir kona stone le o nga yuso nga sia fai le ka fai le upula ku na ka pay attention and that's the meaning of the word listen lo winga o fa longo fai me ko kongo lo fa ku asi le me ki fa longo so ya fai me kongo lo fa ku me bo tata na nga le Julia o fa longo o ma kwam ka ki e ka kawanga le fa longo le lo fa longo le ya nga o mia le fa longo wa aka kan foi le fa se fa ka inga la kun kala I ko o me ko se o ki fa samo e mana o mia le o tatu fa longo a sau fe ia matua ko mia le lo ko ma fa
ko iku ese uma fokus sa wala Amen. ko le wala au por fe au do me o mai le nganga le tu nega e ka u le fa lo ia ele nga ko le sau o le fe au le wa mai ia e me fa le sound ne pe o fe le me le hearing it refers to the sound that comes to our ears if ele leo foi le leo o meu carinho vai esse ko kele ko ngale ke mingi ko akele ko nga sound o sound no me moi o sound no me fa le moi o sound no me le o sound no me le al upula le ko mai Yesu my sheep listen no winga ilo ele okay pay attention to pay attention o le sound no le ola amen pay attention o le sound no le manguia pay attention o le sound no le fa manuyama le upo le ola le tu o me le le tu kamaranga kamai fa mo ye ya mo le ola no Yesu ele fa kama no le se ngole le o ki apolo tu lo sa mo ma le o Yesu Cristo po le fion pa ia le tu po le manga pa ia le tu e lo foi le ka ko le upo le tu so se bea so se sauna sa u talinga se tu lo sa mo e ki kilo le upo le ku fai ele o le sauna le leo mamoi don't pay attention to it o se mea la le fonga i lo ko ma no ma fa ia ma ngai o le mai Yesu o wa mamoi ele nga ka fa mai muli ke ia e la monga ia lo mali e fa longo they pay attention to what he said pay attention to his voice po la pe o le ka ua ngale fe kulanga e fai ka ko fai mai so le ma ko fo ma moya le ku o ma ko fo ma o si ma moya Yesu but the question is e yai me e loa ala fa mai Yesu se i longa ka nga ka fa longo la up pe fa fai ngo fi sa mo o la ma moya ma so ka nga le pilong ko ko i le mele o ke ai fa pe le o ke fai ko o Yesu o le ma moya ese la me la fai ele kukusa ma le leo Yesu ele ina le o se ma mo Yesu o ngor ma mo e pongsa la sa o kala isa la avea o ma mo se pe o fa mai kala isa ele misu ma to fa po me ga pe ka ko me ga sai ka ko mo ma mo se o le ma mo se kusa lang me lo ma mo nga kile do me aru he can go anywhere ala kwai fia ya pa pe nga man me sai ki e ka ko la mar ko si fu ma sa no ai o le o sa Yesu o ia o le fai ko o ia le ma mo le o ka kwa vengi o ia ma ka ko fai ko ka ko ke ulu to to le lo ko ale ele mangi o mai o sa mo ni tai o ela mo ma ele le leo ma so se ka ngaka pe o famai le mon mau apostolo Paulo le kalesia e konito famai o la to mo e ta ele nganga o le tu o fa nau la to o le tu no mo winga o so se ka ngaka ese ka o le ia e la ngonga le leo ma o si foi la kama e ko nga be famai o ke fa longo le ku o ke le fa longo le fai au po le la so la mo idem wa ila is ko nga filosofia nga le okay fa longo le ku o ke le fa longo le me le fai me fa fai au le ma mo le ku le ku lo mo finga na la so fa ku nga le pi kau malola iki pi kau malo si kele dale la so se tangata lama so se kanga kai fai mapa mo Yesu Cristo e ka fu nga fa longo ka 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 ia mai amen fa ka ingo ka ava inge ole ka ma mo la uma mai fa pe ka le se ka fa kan o que fa longo le ku o que le fa longo le le fa mai ka ia ma ko question ma ka le ko ngame no mo vinga e ile me le ku pu ma mo e mo mia ma mo le fa ka ile fa ka ele ka vale vai tau tala foi u po le tu o mo mia le ma mo le vai mo mia le ma mo se mia fo ma ko se fa un fo mai ta vita na te fa lo ulu di swa fo o ka sam vai mama ma ngai ka kai fai le tu pe fai Yesu mo na le ma mo mai every day
fau le swa fo kau kala le new anointing le refresh e ke ala mai kai au so le nga vai le sia so nga ke ala mai kai au you are refresh no ka sa ori si ele aso ma ke ala mai ke ala si me fa kai le tu ile baba ainga o lo faile ku mo ka ko le ma mo si le ba ainga ile tu o le welfare ka ko ile ai se be sa ka vika le ai se be ma ki va amaka mai me fa le nanga e o le ma losi e o le ola e o le fa mal e o kupe e o me ai se tu lo sa mo ka se ka ko se me fa le ko porque le la que me ma fa fo ka o lo poco o lo ma losi le ai so me ko nga le fifi ile ko ya Israel ko wa ku o ko ma muia ai u ko ma ka is wa ngalo ya o ko fa mai o lima ka ka wa lima ka le sa mo o le ku ko kas lang o io lo ma mo o ia ngai avaku ya ki o le fa u ngo le ma losi o le ma ba e ma o ta ma ai le sa ka ko fa ngo ngo le so le ma ka u ki o le me lo fa u ngo ai ke lo la ele ma o le ma mo me lo fa u ngai fa for pa e mau e totomu le pa ma mo pe o ka ka ngo la ko ko le pa ma mo o ile e ka ma le fa u lunga o le ma lo le tua o ile ile ma muia o ile ile nga pa ia o ile olo o ile fa ma lo longa me le fa sa mo so se me ke ma mia sau ko komu ile me le ya Yesu sau ko komu me ile ku la ma ese si o manga io le ma lo le tua ni so lo ka ko nga e ui le ka ko ki ngofo le la lo langi tino mai o me por fisico e le ka ko e pa pero que ngofo le la lo langi e pe yo ka longa ku spa ai ye le si o manga fa le nga ile o va ai e maka e ma fai nga ngofo ma tuao le ko mu ka maka e fai Yesu mo ma leo ma ke vai la e fa me ka ke le maki vai se me e ka maka le ko ka la e ka vi ka maka ulo ma loko ile ku e o la fa mai e fia ai si ka e popo nga ki kuwa seki ale akali como ile não é responsibility de Yesu leo mas o le o ia e ngafa ma le welfare ele ka uma sila ele ka uma e ngafa ma e saulia e ba ai Yesu le welfare nga o ka ngaka o le wa filifili e o mai ko komu i fai Yesu mo la ko leo ma leo ka mai me ka u le pokala it's better to kiss straight away le ba sa o sa mo i ke wa ka ko manga wa pe ko ang le lo ku le lo ko ang lo po le ko inga ka po inga le lo ko ama o fai ngo nga uma ma me fa le lo ku me uma inga le me uma e ma lo ko i pe fai mo le ku ale me le ke ma ke manga ba so se mea ka mo so ma ka lo mo so fuala ngisi maka ya Yesu ia e fale mo fai ko ale ma e alu le ko i e va aila ia le ki ofa mai kala ale apostolo Paulo fa ma ia fa populaina mata o to mama inga ia fai ngo ko i lore fa la inga me le fa nga inga o lore le me le wo ke winga le tua mo ila ko we lo fa ke ma va io ka ko sama e ke le lore fa fo i pomsa ke le ma fai nga e lore fa ko le pa ma mo nga ka kala lo ku ko pa ma mo me inga oi ma fa me ai ke ma wa ko ko i le me ye le tu me ye Yesu ka ile le ma mo me ye yon ka ka pa ia me ye nga pa ia me ye fa ma nyanga me ye ma na up e o mai ko mu i le mamalu o le upu o le manguia o le o fa malo lo ya pai foi nga ke ma sa ko mu i tonu io so squadra o manguia le tonu io lo toalha a Yesu ele But I think le pama moya a tamauta o yesi nei uma como ime uma ma ola le ma mo e winga saule fili e kom fai fa uma kia nga apa kua ka vika pingi le mana ole tu e fa penga foi kako e kako ke e como e sala mai aqui a polo pa e leiso ma lo sim fai aba esse le manguia le o ya kako e leiso ma lo si kon fai aba esse le fa manguianga le o ya tako fa mai uma fa manguia le ku ko kom i le mele e kanaka kanaka wo uma ngofo la ko la fai Yesu ma o la ko ka fa abai o la ko la ya Yesu e fa sa mo
ele o mamoe uma o mamoe e Yesu Amen. e ia mamoe o fa pikoa ia ile lafu mamoe e fa pikoa e Yesu ia langa longa puipuinga o longa lofa o nga fa mamuyama o mamoe ia o ka ngaka o fo la ko ola e fa Yesu mo la ko ka Amen. ka fa ngo fie sa mo ia o ka ngaka o lo ska i fa li upole tu la we muli ka ilo lo ko upole tu mo ele se tasi a kokoa si ele se kasi a kokoa ai kai me sasi lo fa mo la me ka ka mi foi le la ko la vea me le mano me o la au malo to ala ku ka vika ba ko la vea me ma mo pi apa ule na ku ka vika mo ko le pi o lu ala kwa ko mi ku la me le wo so ba lu ma mo ka la le fio pa ia le tu ma la au me o la au malo to fa mai wa ile la au mai ma le ma mo li si ba pe wa mo le ma o gi o fa lo ka fu pi o le wa po si ku lo ka mala ka le pi o I ka pi o I ka la le nganga le tu le nganga ma le upo le tu ka ma fa ko fa sa o ka ko fa me le pi o ma le tu fa me le la me pa ma su ma la ma yo ka ko wa o le nganga le tu o so swang fa ma ya fa ku ma so swang fa ku ma me mo fa sa o ka ko amen ya pe singa se ba ki pi o ta fa sole le o le upu o fa tu sali upu le tu amen ke lo o fa fosina mo ni ba o le upu le tu ke lo o no avea uma mama mo le tu amen ke lo le upu le ke le simbia nga no fa winga lo ko ia o le tu o le upu le tu mu le fo amen ke lo va ile le fa mo yang le tu ke lo ka ko no le nau i fa manu yang le tino ai ke no le fa manu yang le mana le tu manu ia lo e se ma ngai o me follow me ko kama fa manu yang le tino follow me tu ai manu ia le ta o me le ia mo e file mu le me ka vi ave oni mo mali amen ngai ke ia le tu le ka ua mo tangata e fai Yesu mo na le ma yo le lui ka foi mai fa malo si sa mo ia te oe i nei tai no le aso i upole tu pe o fai aku i li nga o ngai fai fe au le ma so se ka ngaka o ku le tu langa le leadership o le ma mo e fa pe ma fai Yesu mo le ma mo ka foi nga fai oe ba le ma ka i le fai oe ma ka i le mo tangata nai la o la ka inga ele ngaka ke kausia o la ko ngama e ke sosoani mai pui o singa me ko ka ko tingo kasi pui ele si ke siano ai le solo mo ele si ma mo ma kuma le si ma mo e ki ngana ba ki ngana ko la sa ba le ku si ma mo mo ma na na pe ngale winga me ngi ma mo it's really hard to train ai ka kola ongi ngale lenga train ka ko ele upole tua male nganga le tua we get the wisdom we know how to walk we know how to save God, we know how to do things in our church, in our community ka ko lo fai me so se me ka ko ke ele ko ka fa ko mua ka ko ele ngaka ile ke vai fa pe fai Yesu mo ka ko le ma mo ta tu te la mona ina no na si fo fo me ka un fai ka ko ska Sky falomo, muli, sky ma falomo. Pero fai o falomo, sao me koko. You pay attention to his voice. Le ana voice. Le samo, le upole tu. Le tu Africa lai mai pesa mo mai foi yang au mai la mai ngara ma upole si fo ma le tu. Pay attention to the word of God. Se não é que falomo ku, esse le sound le sound mai le ku. Nga wale ke pay attention here. Ai pay attention lang so se kai me sa fola mai pole aku por si fo fonga na ole leo ma Yesu le mo mia la ka ngaka le muli le fa lo la família le yerbis le fu iba fa ipo suma kasi mai o loa manatu te manatu ia te oto o manatu le manu ia le malai ye fa mo le ruma ma ye fa mo ko vai ye si la fia le ia menga le ka uo lo ma le si fo fonga le o Yesu ye la ngoma ye le ngaka ngai fa longo
Fongale you hear but you listen, you pay attention to his voice. Ia lo la mo manguia me au sa. Amen. O sa le manguia ia te oi so se keme ka kala pe kalai mai ele su fo mo Yesu ela na o le manguia wa ba. O le ora mo ba. Asila. O le fa malo lo ma ba. O le luma mai o ba. O le fa mo mo nga ba. O me o ma. La mai ba o ba ku. La la ke fi mga oi fu yo so fa fu. Amen. Ta fa so le le fi pa ele tu te mi alu le so wala au wa fa ta ingole fa fa ingalo so upu le tu ono le so le tu si o le upu e awa I fa tu so no ka ko ke lo o mamo ke mi le e fi le te mi awa o upu le tu aya awa I me lo la o ngalo la pu le ke ba lo mamo ngalo pe o le ba mo pe ele o le upu o le tu ele tata o le upu le o le upu le tu le ai ma ngai foi la yo me ngai foi ku spai le ma ko nga ma mo la nga ai fa ma wala lo la ma lo kinga me ai fa ma wala lo la ma lo kinga ya e ma kwa ko fa ai nga oi fa me ko foi mai o ma fu fa pa ai fu le tu ai fa pe la e sa ai fa mo nga ai ke ba le la kunga la nga yo so fa mal pa e pe ai no inga fiu ko su la pe na ko dai mo ma mo e fa mal pa ma si tu lo sa mo po se me tu a lofo lo pua a o ngai so pa e fa ai fiu ko foi me le ko sa ko mo le e yo ai si ai Mea la foi nga ta mai tau nga fia ai ka o sa ke ro sa mau ni mea le mea le se lo fia ke mile ya o me to le tu pe ka ke fa longa ko la ko ka wa ika me o ka ika sa ka I wo so ve ya ka la nga o ai foi le wa ka le ma ai ko le po le tu le o si fo mo Yesu si fo mo le ma ai le o kai ka le oso ka maso solo mai fele wa ka fi me la na ele le yo lo fa ye le lo fa lo ele e mo le fa nga mai le o le fa pe ngai pa o le le ko pe le ngo me le ke sia ui fo to sa ka ko sa le si so se me ali o le ku wa se sai se le polo ka ko e o ka il ka mai o le tala bo por tanga tali o pole ku o le ma le ku e mo mia ka le ku o le ku a ese wa ke ka mo lo fa pe o eu pouco vele o le pau o ila o le pau e ke ku o pena fa o solo no ngonga ai le fa lo o le ku le fa ma mai nga ka le e ma kwa fa mo la lo ko le ku le tu eu so pole na e ma pa lo e fa la ma ye ni vai ka fa ma ina le tu lo so I ko fa tai fo ile tu ngon ngi fo I so ia ile fa ngo fi fo tawa sa na me lo na a pe yo na tau tino fo ile le ba so tu na ile man na ta sa fa so ko ile vai so na nga ia mo le a inga e ko angal fa finge ka kalo finge ka kalo ka ma en fa inga la be inga mai ai ku mai lua la vea I mai mai fana asila le man na ta la nga pe o le leo le ma moe asila e fa o ka po kala o le leo le ma moe ka ngana ngo o ka kalo o tangi le ma moe ka fa sa o fa longo fa so ni si o so me nga fa tai le tu o nga pa sa o I mai le fe au ni ai ngo baba ia ku fa so ni si o so lu ma cornerstone they bring this message o ka ile tu wa mai foi le ku fe au le vai aso ngai le ko lua por kalame ngo vai ola ko au mai lunga le por kalame foi le so sa le si manisi foi uso sa sia inga o akala I fa makala mar kangi le ma mo ai o le le fa ko sa le ya la o le le ma mo Yesu pe amanga o se me o ka kan kangi le ma mo Yesu fo ka ko lunga winga ka kan ke ka kalo ku ile tua lo tama e ke mo bia Yesu lo ka o lo e mo mia se fi so soangi ko como lo ainga o lo so ifua maso se mea pe o mera nga ka o fa un fonga tato por kalame fa o por kalame ile ne ya so sabo na wa fa fonga ma amen e pulea o ilo filinga anga wa ma se ya o Yesu o le leo ma mo ile o ia o fa ko e ka kaunga e muli ya lua ia e fa longo I lunga leo
ia e whaalonga, o ke whaalonga nisi leo, ia e la mo mainga, you should pay attention to the voice of Jesus Christ, lea le leo o Yesu, ola na fiona, ola na upu, o foi la kai mi ke kami kua, mai lea ngai loa e ngai ia mama moe, e masangi fo ia mama moe lona leo, e masangi Yesu lo leo, masangi au le leo Yesu, fa mai le Yesu, o foi ngai kami, e whaalonga ma, amene, ia Samoa, ia ke kongo le upuna le tu, fa Yesu ma leo ma moe lei, au sa uni koe fo ngai kama ile sa tamata ya o ia e fai o koe fo ma po kalami e koe fa manguia tili tu ai ia le sa tamamo nei tama uma so tatu watu no i Samoa i o fa fonga mai nei po kalami ia pe mai mo fo lunga nei po kalami ia ma le leile tua ia fai Yesu fai ova fai le tua ma leo ma moe le lei ia mo o tu tama uma o Samoa wa o ma fai Yesu ma leo ma moe le leo kama o kama fo yo le leo ma moe le leo tono rona ai to tono rona ai kalesia to tono rona nga wenga ma so se mea o lo fa ku la ye le ku ya afa pe fo i o ma so wa manoa ete mai mo me ni po kala me inicia tunu o le lalolangi o lo o ku ye ngi po kala me ia fa pe na fo ia nga le leo po le tu ia fai Yesu ma leo ma moe le leo sa boa nga we fa fonga i le upole tu e le ma fai nga e kofo e manguia i to tono le pa mamoi ya ile ui ma ya Yesu e fai to ya fai sa filinga e ke ui lo ya Yesu ke anu ise e kofo ma i va mua ma ka ele le vai le upole tua le manguia le tua le to tono i le fa unga le tua ale mesi ninga ma fa mai fai mo sa no ka o te nofo fo fale fa bavau la no mavinga ele ngaka la ngi ai ke ola ile mabuia ile ola fa bavau e ke mofo ia ile me le tuor tamama le alu male ngano ya ole a saudias ko se te talo mo o ele nei time ia pe fa e ke mo mi se kakalo pe se kalo le fa mano longa so se mea o mo mi se te talo po se mana oma ia ole fa pena saudia fa pito se te talo ni te talo fo mo o ia fa fu e manga mia e fa fio le leo ma mo le lo finangalo nei time le aso ia be fo nei te talo so te talo wherever you are watching o fele menga ke mai mo mai ia ave fo il kaku kakano le fai mau te talo inga ia fai ona ave Yesu ma fai to ai ke fale to no fa ma yanga de ele tu inga ia fai o mama mo Yesu e kausi Yesu e te care Yesu lo so fu ma lo inga le lei o lo so fu ola le lei o lo oni o lo fia o lo manuia i tino o lo manuia fa le nganga amene ia i fa manuia tele le tua i lau fa fonga ia e me se fo i o lau fa sau nga samo ai ole atatu te talo nei time fa ai oi martato por kalame Yesu ia fa ftai tele i lau upu tai foi tama i o tangata ma futa mai lunga nei por kalame o le talo le tua i fa pena na o lau upu so se fina ngalo ma so se loto tama ma tu talo tu le nganga pa i o lau fio fa ma lama ti lau upu ta talo fo i le tua fa o yese tasi wa mo mia le leo ma moe le fa fio lo na nganga po lo na loto le nei aso ia e ta tala le fai to tama fa au fale o lo na loto fai o ma li ma fa ola ia e fa ma ngalo wa o toto o le leo ma moe le fa ma ngalo ina io ma to wang sala haleluia fa fetai fo i le tua tama e se tasi o mai le tua o oi o le leo i li fa malo longa o fa manu yanga i o lo i to tonu o lo si o manga le tua o lo i li fa malo longa i li swafa le leo ma moe ma le mana o le nganga pa i o le tua anga le le i o tangata fa manu ia fo i tama umo si o mato watu nuu e le ngata i Samoa o New Zealand o anga atu i lato mo le wha manatu ino lo lato wa safa to le aso tae au tama whanuia i so mato watu nuu o Samoa whanuia le atua i le nei au unanga le atua i le pule le nei au unanga whanuia i le nei ala leo ma le nei penga ta wha ilangi lo mato tama whanuia i au na totofi a walo fina ngalo mo le aso tae au fo i atu le vi inga i ate o Yesu amene mamene ia whaktai tele Samoa o lau mai moa tatou por kalame na nei aso ia manuia tele le sa nga ia tu mo le aso tae au
i sauninga fo i o sapati le aso atai au ele ngate si o tatou atunu nei New Zealand i e o lo au mau nei New Zealand ia e maise si o tatou atunu i Samoa i le aso atai au ia whamanuia tele le atua ai le nei taimi ia e mate whātou whāsoi fu atu i suafo Iesu amene amene Amene. Tau selemlanga Fataya imayoleanga Saili o se filemu Le ainga ya mautu Wau ilone Wana o etama Manue ilea o malepo Musemanu ia Telea so time elangonai le vai vai maletinga tele fa mai vai le lofa la fa now Emmanuel fa afetai tu. Tausia oi